Malole ngā rurua talo whalawa o se whapoponga o le tautua le meidi o Samoa I tala mai Ausetalia. I le mai au su engalo no 6 testing wo whaia I le au malanga na malangata mai Brisbane I Ausetalia nei Samoa wo whailo mai se pepo whaamtalanga I le so me le ofisa le malo ia pia wo whaamaunia mai wo yeile isi tangata whaopopo wo whaamaunia le awhia. I le pepo whaamtalanga wo whailo ai sa whaia le suenga po le testing nei le asona nafi o le asalona se fulu tonu le quarantine, mai lo ai le awhia o se tasi rau whaingaruenga tausi soifua, sa whaingaruenga I le isolation ward, ma uo o atuai nei le au whaio cases o lo whanofo sea I le tolu sfu tasi. I le o whaamaunia umaleisi vaenga e toa fast food valu le pasese ma o lo manuia. E o fo I le au whaingaruenga frontline workers, o whaamaunia mai fo I negative umala tausiaki. Wa whaelo mai fo I le asana nafi na taunu o tuaire vaalele le Air Force Ausetalia ma le isi uta se fulu wafe o tuipuipui o le AstraZeneca. Momori ai fo I le whaaftai ma le whaamalo le malo Samoa I ana paanga ma tangata ngā rirue mo le whaamautuina o lo saunga le mupea Samoa. Whamai leo le matuai laki o se tama mai sini ina ua mawhai na whaasau ina mailo na ola mai se whaalavilavi na tupu le vai asanei na se manu e mauma wailo na soifua. O Stuart Lane mai panainia I sini nei na malanga nga ia nei le tu I saute se sifo o le a ia lata le M5. Ai whaafuase I ona le lea ane le toolbox mai le pito I tua o le piki apu sa I ona luma ma la vea I malana ta vale. O le sa mala tulou whapea fo I maisi mea whai ngā ruenga na folo umane ai mai u ina le mawhai ai le tama leo na tau fiofila na ta vale feto ai loa ma le poloka si mai le pito le ala tele ma mafuli ai ma le ta vale. Pai mai si tama wana o si ona to orua o lo o maitanga, ma si ana whanau e to orua na o iailo na mawhauwhau I le teimina tau mai iailunga o lana taavale I le teimina la mea ai. O le maua leo e tele vaenga e ono whaamutai le soifua o si tama talavou mai le nei whaalawelave. O toi whaamatu mai ai ma se whautuanga, I ave taavale uma ia tautua nā ia whaamau le le yuta, pe whaamauti nolo o saunga le mūtu o taavale, ma leini me ono la mati ai soifua o isi tangata, e pe ona tula I mai sia fo itama. Sidia ma le tolu afe ave taavale tu ina ia leo whaasalanga, ona o le mau le o uta po mea whainga luenga I tua taavale, a wha mai wakiria leo le ave taavale ana le toolbox, a lo su e le pisinisi, na whaamawina le toolbox I tua o le taavale. O whato e sara pālemia Ausetalia tangata le atunu, ona o le lātou whaafuaina ma le pule ina o ngā yoinga uma, ua whaia e pui ai mai le whaamai, e mai se lava le pepese le Omicron I le nei tau mawhanawhana. Tau mawhai le pālemia e whaamatu e se nisi o whaitionga whalawa I tele, ua whaia whaasanga le malo, ma le whaatau taiaina o pui, e mai se o lango mo nofuanga o iei tangata mātutua, ma le awa noa e mawai e tangata le Rapid Antigen Test po o suengo le RAT. Wa mai ia o whaitionga tangata o lo o awhea ai tūlanga o le whesuisu ia I o whautuanga tau le soifua malaloina, e mai se le manatu wa whaatu ai le malo I le whaia se fuafuanga ia pe fuafua ma mau foi, moni a awhianga o le whaamai le atunu. Whai mai Morrison, e le ma whai lana whai ngā malo na fuafua ina, mea o le atutupu, I le whesuisu ia I oitu ai ngā vairusi o le COVID-19, ma le ma whai fo ino lātou ilo ina, o le a le ma whai e tui pui o na whaatu ai, le pepesi o le Omicron I te tono Ausetalia. Wala pata ia tangata Ausetalia ia awale toe tau sami pe tau mafa fo I se vai I le o atu I le tolus fulu minute au le whaia le saliva-based antigen test ina ne I se I unga o le suenga e tu ina mai. O le TGA Ausetalia le Therapeutic Goods Administration ua whaia maile nei whaamanatu I le so e au fia I le tau fia o le tau sami o le tau mafa o se vai po le tau mafa tapa a foi fufulu ina o fufonga pe lamu ina foi se pulu I te tonu le se fulu I le tolu se fulu minute a ele I whaia le suenga o le rat test. O le whaia o le tūlanga lea o le tau sami ma le tau mafa e ono wha leanga ina I le whaua se itulou o le atu uina e whaia I le suenga ma e ono mauane ai se I unga e le sao pe I uina wha ilo ane ua positive pe ua awhia I le wha mai ai le ai. Wa mai le TGA e ese umai tu ai ngā test kits ma e tā ua le mulimuri ta I whaatonunga o lo ilunga o le test kit ma whaia fuafua I le whaatino ino o lau suenga pe ua awhia I le wha mai pe le ai foi. E titi fo le se fulu tau sanga le matua o se tamai titi wao fia nei le toa se fulu ono o tangata ua maririu mai le whaamai, mai te tonu o Queenslandi. Whai mai se lipoti mai le 7 News e iaisi wha le tonu tau le soifua malaloina sa fia isi tamai titi, a ui leo se tūlanga wha anono tele le nei mosi o na ainga.
O le toa se fulu ono tangata ua maririu mai le stete le wha mai le lua sulu whataluai i tu la taluai o lo o iai isi au fia i la tau pe amalta i 5 sefulu tausanga le mātutua, fitu se fulu, valu se fulu, maleiva se fulu tausanga. O le toa fitu i la tau ia o tangata mātutua sa au mau i no fuanga whaapitoa o lo o tausi ai. Isi ri poti le COVID mai Ausetalia ua whaamawina i le so mai New South Wales tangata e toa lua sefulu fitu wa maririu ma le sefulu tasiafe valu se lau ma le fitu o tangata wa afia. Lua afe ono se lau lua sefulu lua lo tau fia i mauta ngase se lau fitu se fulu i le ICU. I Victoria ua whaamawina e toa lua sefulu 5 tangata wa maririu ma le whaamai ma le sefulu wha afe 5 se lau tolu sefulu tolu o isi tangata ua afia foi. Tasmania ua whaamawina e ono se lau ono sefulu ono i la tau ua afia. Tala na le radio Samoa mule nei fo i taimile au auli.